mga adas! Maayong adlaw na ataron diri sa Resort. Kay naay nag-invite na mo dinhi karon unya amo mong itour dinhi sa ilahang resort. Just in case, of course, ganahan mo magbakasyon and gusto mong mag-relax, you can visit this place. Pero amo sa i-check. Ubanin mo ninyo. Ha? Dali! Sulod na ta! Nata sa room, and yes, as promised, itour kunuhay mo na mo tibitaw sa kaninga room, no? So mag-start ta sa ilahang restroom or powder room pag-ainon pa, and let's try to check. Here you go, mga adas. The mirror on the wall. I am the prettiest. Kaya ako namang usak, dito. And frameless shower screen. And aside from that, naasad sila blower. So, kung di ka ganahan nga basa yung buhok, then pwede ka mag-blower. Okay, and here, mga ilang bed. Na ilang mga decors. And the TV. Kung ganahan ka. Aside from that, and sad to say, nag-ulan, pero sige lang, later. And for their storeroom or cabinet, nasi extra nga pillow. And then para sa inyong mga things. If you can remember that challenge na mo, katong sa atong what's in the box challenge. And the usual stuff nga ilang ihatag once na ata sa hotel, coffee, tea, or me. And daan po dili ang personal refrigerator. So,
This is one of our Make TV travel segments. And for you out there, don't forget to hit like, place your comments down below. And for those of you who have not subscribed yet, don't forget that's going to be www.youtube.com/MakeTV. And again, nata sa the resort so far. Super nice siya. And kung kinsa tong magbakasyon din ha, pwede kayo ni dire. Okay? Mga adas, this is Ada Elaine and thank you so much for watching Make TV. Bye! Nataron diri sa the resort. Kinsa pa sini? Oh, sexy bak man na, sexy. Taog ilang ka ng dagat no? Sige pa, pagkoy na to, kapag koy, what? O, ito ba tayo kayo? Ayaw, ayaw, Didn't even get to cross.